Mpanga ya maitha ni kironda kithiritwe kigitura kari muno bare bakaraga miankene ya Meru na Isiolo onto butigirite mukururio jwa ururu bwa gutunywa ndethia na kinya uturo ikarikare arua nande niria utuku bwa gukira narua mabisa ba NPR bathatu bakiandikithwa guta uturo kumania na mpanga ezi thirikari nionekete gwika mawira ne nkabo na magita kwa magita atongeria bagi siasa bagitariria mibango ya gukinyithia muthia thene ezi kinya nyuma ya mikana mierekera na michemanio thina ezi nionekete kurumata nda mutundune thina ezi kathirari na nibangana bagata uturo kenda utethio boneka ninduranirite ripoti ije kwenda kwa kambi ya tethia ni mawira ne nkabo jaria atongeria bage siasa bethiritwe bagikira ja kuthiria mpithukiro cha maitha iria igotiga ntomono bare bakaraga miankene ya Meru na Isiolo kiene ororo na kinyangurario cia gutura rende ni negotiate bara to makona ndege ya kuvilo kairi eu tukanarua nikena ngombe cietu sioba gucoka akaribante riji bamwene batigi bagitaraga sara inene nendethe ciao kuiwa nae koro kinya kugwatwa kianya bange bare baringikite bonene wambene bone abitha bokaria ba NPR ara bainge batete utoro na bange kinya gotigwa bakioragia ngurario ithireti anto betu ni operation ira kendeke wiyete kono atwaindi otwaindi operation yeteka ora otwaindi operation kendeke yeteka ora ibibio tomanto babonere ko cetha te operation ni ominya kubwethia ibito mabe yo toro anuntu ba kuminya ba toro tebwo kethia askari babe to bakipa pundukika itationde no temwe katiara manto yaro ngombe ikuoyo kuka ikelelete thanage ngombe uchi ikuoyo acio toro bwa antu bathatu no toro bwa antu bathatu ba omwani chairman o NPR ndene Meru County ai chairman o NPR wena arere kithagene owe kendeke we munene wa interior security kago tweka owe otiombote egembe nothi kanto bakworo wa kila siku kire ntionga ya ure wari minister wa karia bwandene kagitene kamwe professor Kindiki ari munini onga bana kagitene ka umutumantu ethinke na inyererie Ameru miankene ne bakuthangi kanjarene cha maitha kutoka Tigania West, Tigania East, Igembe Central, Igembe North, Igembe South ni magana ni urongo anto betu kento kabiere waziri wa mama wameripiwa katika hii region the 5 constituencies na hao maharamia ambao tunaita ni majirani zetu. Kitu cha tatu, Wameru wamepoteza mali yao, tumepoteza mifugo yetu. Kithure Kindiki nekire wira ni bwa gutigira makarika ja ija kuthira buru. Ninataka nitangaze operation maalum ya kukabiliana na wezi wa ng'ombe ambao na wezi wa mifugo ambao wanatatiza watu katika sehemu hii ya Meru sana sana Meru kaskazini. This area is now essentially a security operation area. Kagitene okau Kindiki ni akinyire ntere Chandumuru na kunenkanira abitha bokaria bandethia nibo NPR. Kire ndionga chionde athithete Meru rua minister wa Kagitene ka wokaria bwandene newe Kipchumba Murkomen ainyeria ate ukaria bugeta na mbere gwikwa nitakalia hii kazi mpaka ikue sasa hii valley na hii sehemu yote hii pastoralist areas both hapa eastern pale na huko Kerio Valley tuondoe mambo ya wizi wa ng'ombe kwa sababu tunataka nchi yetu isonge mbele. We are going to hire the more NPR vile mmetuambia ili zipe hiyo mwanya yenye iko hapa na tutatembea huko hiyo kona yote yenye na border Isiolo tutahakikisha tumeenda pamoja tuhakikishe tumemaliza mambo ya insecurity. Atongeria bakumanteriji ile ugwatine bwa mpithukiro ni bethiritwe bagichumeria kutetera bo. Leo ukiamurisha mpaka yetu tukipata watu wanaitwa National Reserve Police Reservist sisi tutakuwa chonjo. Tumepewa tayari idadi 84 hawayapata training, hawayapata silaha, tunaambiwa hakuna budget. Kulikia mwenzangu mambo ya usalama bila amesema hata mimi nitafurahi kwa sababu kila siku ananungunika tukikula chakula pale kantini hata hawezi kula. Wewe ng'ombe zimeenda, kondoo zimeenda, kila siku ni hayo. Kwa hivyo hata yeye akipata amani hata mimi nitapata amani kwa sababu sasa ile mdomo unakula hata pua inanusa.
Rais Ruto kirindiongewe ya mbere ya Meru augana ya kugitabura kumbikika ukaria gwikwa. Hapa kweli muko na shida ya ukosefu ya usalama, si ni kweli? Hapa tuko na wizi ya ng'ombe, hapa tuko na ukora, watu wanauawa kiholela, mifugo inapotea. Na sio hapa peke yake, sehemu nyingi ya Kenya. Lakini mimi nataka niwahakikishie safari hii tayari kule North Rift mahali ndio walikuwa wajeuri sana, tumewakalia kuwakalia. Saa hizi mambo imeanza kubadilika, na nimesema hata kama itabidi tutumie jeshi kuhakikisha kwamba mali ya wananchi iko salama, hapo niko tayari kufanya. Tugeta ruone abitha bange bokaria ba NPR ni batigibora gikiri o makarika jaja wamba bwandithia. Kioria nere mpithukiro iji ikaro kinyamuthia na kuthiria ogua bwa aremi bandithia. Mawira nejare jakaro kinyanira akaribatige gwita athara. Maureen Kinya, Wero TV.